I izružu sam bocu, to. Moramo krenuti ekran zato kad onda gledamo ovak, a ne ovak. Bum, i sad se ne vidim. Dobar dan ljudi, ja sam vaš prijatelj Crow Jokes. I jako vam dobar dan. Ovo su škare koje je jedan moj prijatelj ostavio kod mene kad smo izrezivali mnogokute za matematiku. Trebali smo 5 mnogokuta izrezati i onda od njih napraviti 3D objekte. Naravno to se zovu tijela. Zaboravio sam, uglavnom dao sam 5, zapravo nisam dao 5, nego dao sam 5 iz nečeg drugog, dobro, nema veze sad. Ovo vam je, vjerujem da većina vas zna što je to. To vam je, jel ovo snima, ovo čekaj da vidim, da nemam izgleda ko kreten. Ok, snima, ali još uvijek izgleda možda ko kreten, ali nema veze. Ovo je fidget spinner, rozi, malo je tu puknut i ovo se može izvaditi iz njega i zahrđalo je izgleda staro 10 godina, ali nije staro 10 godina zato što su se fidget spinneri počeli proizvoditi tek prije godinu dana ili tak neke. Ok, malo sam prehlađen, pa izvinite ako mi je glas malo zeznut, makar nemate sa ičim usporediti, zato kad nisam vam stavio video već 2 godine. Ok, moram si čekati, moram si ići natočiti ovo. Ovo vam je moja buhtla, makar je buhtla kolač koliko ja znam. Glupo mi je reći karnister, zato je karnister malo preveliko za ovo. Ovo vam je litru i 80 i nešto, čekaj da vidim jel piše. Litru 89 vam je ovo. Znači to vam je litra i 89 decilitara. Nemam pojma. Ne ide mi baš dobro fizika. Imam 4 iz fizike. Uglavnom. Da. Vrlo je kompaktno. I uglavnom cijeli dan izdrži. Zapravo ne cijeli dan, zato što morate piti više od litra i 89 u jednom danu, ali dobro. It does its job. Ovo su vam White Strong žvakače, Jet Gum. Žvakača guma bez šećera. Da. Bez šećera, žvakača guma bez žvakače gume. Sastojci, sladila. Guma arabika. To je super. To je jako dobro. Bjelančevine 0. Sol. Nisam znala da žvakače imaju sol. Ovo vam je jedan vratim se za par minuta.